Ebyabagambira izuba ubu yabari umugeni mukuru aha kuja kuza ikiro cy'abakazi muri Kisoro kwabo mu cyayi cyasaza abase igenderwaho ishirahamwe n'amajambere ku gitsina gore n'uburenganzira no kurinda guhohoterwa kugira ngo abagore n'abakobwa bagire ubuyobozi n'uburenganzira mu gihugu cyacu. Ibi rero ntabwo ari accident yabayeho, ahubwo hari abantu bicaye babona yuko umugore agomba gushyigikirwa kandi aguhabwa uburenganzira kuko umugore ni isoko y'ibyiza. yashaba abakazi okorobera abashija babo kandi bakahereza n'ekitenisa aha kuba umushija niwe nyineka. Don't take it for granted. Nubwo turimo kogeza abagore, abagabo ntitubata turapfa. Bibiliya iratubwira ngo umugabo ni umutwe w'urugo, umugore ni umubiri. So umutwe kunda kuvuga ngo iyo umuntu agize accident bakamukandagira umutwe abaho. Biti yagira ngo abakazi bona n'abaronji kunko mukazi uri kutina mukama nuwaye n'ekitenisa. Lydia Mugisha chairperson w'abakazi ba Kisoro yasima government ahabwa projects bose reno bahereza abakazi umburyo bw'omutano. That's why you see women happy and smart today. Abagore bavuye mu magomboro ya kure ntabwo babonye imodoka zo kubazana, ntabwo babonye kutwose ko baza, but because of the stability for NRM, most women are here, though they are not so many, but they have come from all corners of our district. Omnyishengero kazi wa Kisoro Honorable Grace Akifeza we yashaba abakazi kugirira bibabo ifubo ngo rw'amakagara we mu muhondano kandi ubutumwa bwe bwashomwa Lydia Mugisha. Yacu nziza yitorowe n'ibirunga byinshi, yitorowe n'abantu bakora cyane, niwo muco w'abafumbira n'abakimbiri. Kandi amagomborora yacu abagore n'abakozi cyane. Ubyuka kare kare mu gitondo ukaja guhinga imyaka yawe ikera, ariko ubundi dufite n'amataka atera cyane na cyane iyo twahuye n'ikibazo cy'imvura nyinshi. So season ubundi ziraduteganya. Abagore bacuruza mu butare bwo muri Kisoro no ku mipaka yose, bakora bwa business bwinshi butoya. Abakazi basima president ahabo kwikiriza abakazi okukuza kiro cyabo. Turugushimira muka president Janet Museveni waduhaye umunsi w'abagore, akaba turi kwizihiza uyu munsi yaraduhaye ubwigenge. Turugushimira na president wacu kuko yatugiriye neza. Waduhaye umunsi w'abagore ni Janet Museveni, yarakoze cyane, yaratunejeje abagore nako aduha agaciro. Uyu munsi ni umunsi w'abagore, twaje kunezerwa agaciro kuradoye muri Kisoro district. Gashakwa Adonia Atere aha wa Tayari West.